May nga kulop ha ato niya tanan. Welcome back to Bati UP Tacloban. Today, through our program Pasundayag, we are rounding out UP Tacloban's 2021 National Literature Month celebration, which is led by the Division of Humanities. This afternoon's episode of Pasundayag is called Susumaton, a storytelling session that features some of the myths, legends, and folktales of Eastern Visayas. Guided by the retrieval and documentation method used by Professor Emeritus Merly Alunan for the book Susumaton, Oral Narratives of Leyte, published in 2016, the third-year BA Communication Arts students of the Literature 170 Waray Literature class this second semester of AY 2020-2021 retrieved, documented, and now this afternoon are narrating oral narratives from their respective towns and provinces. The stories are categorized into 4 themes. The first set of narratives relate encounters with different mythical or supernatural creatures in various towns and barangays in the islands of Samar, Leyte, and Biliran. How certain places in the region got their respective names is what the second set of stories recount. This set will then be followed by accounts about historical events. And finally, the last set is a couple of stories about religious figures. Tara, pamatiin naton ang pagbasa, hininga mga susumaton. Kadaman haat nga mga waray nun, labi na iton mga katigurangan, natuo nga diri ila ang mga tao it naguukoy dinhi hakalibutan. May ada mga diri pinangingita, o kun usahay napakita, pero urusahon, o diri normal para hitsugad haaton nga mga tao. Sugad na hini, ang tinatawag nga mga engkanto. Sayod ini nga pagtuo, ha mga irestoryahon, nga kadak-an iginhahadlok hit kabataan nga diri idayon nangunguli, hitira mga panimalay. Usa na hini ang mga istoryahon han usa nga lugar ha Borongan, nga tinatawag nga duka. Ini nga susumaton, in mahiunong han mga magpakabuburo nga panhitabo, hini nga lugar, nga igin-istoryahin usa nga residente, tikang ha barangay lalawigan. Ano gudit may ada haduka? Ngan kay ano nga agsublain nga lugar kahadlukan? Pamatiita an hibabruan hin nga residente, basehan iya mga nabatian, nga naeksperyensyahan. Itlalawigan in usa nga baryo hit syudad hit Borongan. Hanguti pa siguro na edad palakhin mga 7, an irestoryahon ha aman am kamagurangan, warayat iba kun diyan sinisiri nga lugar dida nga duka. Itduka in usa nga kakahuyan nga nahimumutang didahitbut nga ahit barangay lalawigan, nga nahit barangay Kabong. Nga nagawas naman ini ngadto hit National Road. Hanhadto, kulang ini nga lugar hin kabablayan. Pero may ada supisyente nga tubig tikang hin sapa. Ang mga tao naman, nakadait panmumunak ngan pamamarigo, dara kay malinis man ang tubig. Pero ang irestoryahon na nakamagurangan, na adlawuyan nga ni kuno itdidaan nan mumunak, nagkakasakit. Nganan iba naman, nagkakakukulang. An ira sumat, sinasangkayan kuno inhira, han mga di pinangingita, nga mga elemento. Dida naman hit may National Road, may dahit dida kahoy nga sinisiringhan mga katigurangan nga dalakit. Nga asya kuno an hinungdan hindamo nga mga urusahon. Basta dudlumon ngan waray bulan, hingabi, gilalamragi kuno it dida. Ngan bisan kun waray dida plaza, danay ko na may hinkikit-anan mga lumalabay nga nagsasarayaw, nagririsyo,
Ano sa panga kinabuburungan hit nga may dalakit? In may ada ko ng mga nahaw asin tricycle nga tikang hasawang, di dapit. Bisan kun waray man nga ni, gidto mga balay. In nga mga nahaw as naman, napasahila ko no kwarta nga dahit driver. Pero pag-aabot it driver nga tuwit ira panimalay, ang kwarta, nagiging dahon. Hiyak naman, kumo bata nga giniistoryahan, ambot kong ginahadlok laak, pero kay talaga damo man ang naobserbar. Nga paglalabay hit dida, damo ang magpakabuburong. Danay, nawawara didaan nalabay. Iginwuwurag ko no, hasta nga di na nahibabaro kun hahain hiya. Kahuman naman, danay tinatapuhin mga kamadrihan. Bisan kun harayo man didaan singbahan. An iba naman, tinatapo ko no hinbaktin nga nagiging tao. O kundi man, an lahingon, o an lungon, nga nagdadaro-dalagan. Basta, magkadiro-dilain la nga mga magpakaharadlok nga istorya. Hana may daan naman didto mga balay. Mayhat na istorya gihap nga magtala iroy, nga inukoy kuno didto harani. An nanay, iro idaran na, ngan an anak naman inusa nga ulitaw. Ini naman nga anak, inaagian ko noon hiya hindi pinangingilala nga mga tao. Ngan gindadara-dara naman hiya, bisan diin. Kada naman pag-uuli niya, hinay-hinay kunot nga nahihibang an iya ulo. Nakukulang. Pirala ini ha mga magpakaharadlok nga istorya, hiunong hat nga dalakit haduka. Pero an usa nga labaw nga kinaburungan han mga tao, hadto nga panahon, an nahinabuhan ko paroko han baryo. Ini nga padi, linabay ithiya di dahit nga lugar, nagmumotor. An istorya, tigda la nasunog an iya motor, di dahan kabubut nga an handuka, hinwaray karason-rason. An iya naman tahap, ginuyasan hiya hat nga dalakit. Kay ano nga naglaga, hinwaray man nga niya tuharani nga kalayo. Tungod dini, an iya ginbuhat, kinuha hiyahin mga albularyo nga kalalakinan nga may mga higin. O an tinatawag nga mga paragsuna, para napilayon at nga dalakit. Mentras naman ginpipilay at nga kahoy, an padi nakadaalaan yungod. Nag-abriyahin Biblia, ngan sigilan iya pagpinangadi. Kahuman naman hini nga panhitabo, nahibalhin na iba nga lugarin nga padi. Hasta nga nagkinasakit, ngan hasta nga namatay. An ginaaligar naman han mga tao, nga asya na an hinungdanan iya pagkamatay. An misteryoso nga dalakit, haduka. Nga daya na, bisan kun waray na itdida nga dalakit, dirit nawawara nga mga iristoryahon. It nga mga naagi di dahit kaagahon, para hinharayo kunta nga pagbiyahe. Inin, damo lagi hapit igin iistorya, nga ira kinikita nga mga urusahon. Ambot kun ano't may dahit dida. Siguro gad, inkantado. Di nagad nga ni agsob, pero danay daman, naulpot iton nga mga urusahon. Salitit mga tiglabay, permila nag-iikmat. Yana, itpakiana, mahailob ka haduka. Inga susumaton, tikang sa bungtos ng gamay, norte sa Samar. Basi ini nga susumaton, san eksperyensya san akon kaapoy-apuyan sa tuhod. Nahiibaroan ko ini paagi san akon nanay, nga sumat man gihapon san iya nanay, an akon na lola.
Nga sumat man gihapon san nanay san akon lola, nga kaapoy-apuyan ko na sa tuhod. Ini nga istorya, hiunong san ira ginsusugad nga agta. Ini kuno siraan mga gigdadagkuy nga mga tawo nga nanunulod sa mga panimalay san sadto nga mga panahon. Natuod ba kamo sini nga panhitabo? Tikangin nato nini nga susumaton san kadaan, hiunong sa agta. San sadto anay kuno, an amon lola sa tuhod, inakaistar sin uma nga kundiin harayo pa sira san bungto san gamay, ngan waray sira mga higripid. Sadto kuno ang nakabatasanan, nga kunan amay in mapaharayo san balay sin pagpakabuhi, an mabibilin nga iya asawa, ngan mga anak in tinugon good sin maupay, nga diri magkinalaag, kay agud diri mapanhimaratan san mga magraot nga espiritu san ira paligid. Sayo kuno kaadlaw, an amon lolo sa tuhod, inagikan sa ira panimalay, para manginabuhi sa dagat, na kundiin harayo masyado ang iya kakadtuan, kay mapabungto pa siya san gamay, para makapanagat. Ngan maglalakaw siya, sinharos duha ka oras, ngan san o siya maabot ngadto san iya tuyo nga panagatan. Salit, iniinbugos nga adlaw ngan sobra sa tunga san kagab-ihon an iya lakaw. Sumat kuno sa namon lola sa tuhod. Nga siya, kung sadto iya pangidaron nin ada pala sa 6 anyos, tas iya man bugto in 4 anyos, ngan ira bunso man in sayo katuig pala. Sira kuno ang bilin sa ira panimalay, kaupod san ira iroy. Sa dagmit nga sumat, san umabot na ang tutnga san kagab-ihon, sira kuno ang san 4 anyos nga iya bugto, in pinanpukaw san ira iroy, na nahigimata, tungod sinliya tingkang sa gawas. Nga malasin may tawo nga dako nga naglilibot-libot san ira ditoy nga balay. Dayon kuno si raging pansinyalisan san ira iroy nga diri magliya. Sugad sa ira, ayaw ka mo sinliya mga anak. Kay mayawon agta sa libot sa nato balay, ngayon bahin magmatangan magtangi sa naton bunso. Ginparong kuno san ira iroy dayon ang lampara, ngan sirain sumuksok san ligid san ira parituktok para ngadto magtago. Makaagila kuno in pira ka minuto. Adaan na, nababatian nira ang tunog na ginaabrihan ng ira purtahan, hasta nakasulod na ini nga gidadakuwi nga tao sa ira panimalay. Masugad san ira iroy, gintatawag nga agta. Sira kunuin nakasugadla nga iniindako nga tao, base san ira pamati san pitad, dida sa ira balay, nga kundiin haros magduyan sa pagkabantad, inapitad ini nga tao sa ira ditoy nga balay. Mintras kuno sira adto na soksok sa ira parituktok, sa ligid san ira balay, nga masirum kay waray naman lampara, ramdam nira ang panhanap, ang pangarapkap sa kanira sini nga tawo nga dako. Pasalamat nala kuno sira, kay taod-taod la, ang ira amay, inabati nira ang guliat nga nasugad, Chuhoy! Kay mao iton kuno sadto, ang nakabatasanan sa mga kadaan nga mga tawo nga kun maabot sa ira panimalay, bisan kun harayo pa, maguliat na kuno para makaiwas na ang magraot ng espiritu nga ada san panimalay. San pakabati la kuno san guliat san ira amay. Dayon la kuno ini nga tawo, sugad nira ang agta, indagmit nga lumusad sa ira balay. Pagabot kuno sa ira amay, pagdagkot san lampara, sira nagtarangis na nagsumat san kaagi. Sumat kuno sa nakon lola sa tuhod, an ira kuno iroy nga may sakbit-sakbit nga bata, inwaray na kakukuha didasan parituktok nga ira gintaguan. Ginkinahanglan pa wakayon san ira amay ini nga parituktok, agud la makagawas san ira iroy. Mao ini anak na hibaruan nga susumaton sa nakon nanay, nga tikang manlat nga istorya san iya nanay
nga akon lola, ngan na ipasala liwat sa niya nanay, nga akon kaapuy-apuyan sa tuhod. Ini, ang istorya, hiunong san ira ginsusugad nga, agta, nga mga dagko nga tawo, nga nansusulod sa mga balay-balay san kadaan nga mga panahon. Kining sugilanon may tungod sa langob sa kandunikot, kay kinutlo gikan sa usa ka 78 anyos nga babayi nga gipanganlan og Francesca Tampos. Usa siya kalumulupyo sa Bantige Isabelite ug kini siya dili lamang nakabati o nakasagap og storya kay siya sab mismo nakasayod ug nakasaksi sa mga katingad ang pangitabo sa maong langob. Kini ang tungunang panahon, bantuga na ang langob sa kandunikot nga adunay babayi nga magpahuwam og mga gamit sama sa plato, kutsara, tinidor, buda sa kasal, kurtina, alahas ug uban pang panginahanglanon sa balay sigon lang sa imong ihangyo kaniya. Pero dili kini siya diha-diha dayon mohatag busa magbilin ka lamang og papel nga anaa isuwat sa imong kinahanglan. Kahuman ibutang kini sa mismong gangaan sa langob. Ini kaugma, sayo sa buntag, ana-ana mga gamit ug andam na kining hugman. Busa, usa lamang ang iyang hangyo sa katawhan. Ang ampingan, ug giuli kini iyang gamit nga walay mga tatsa. Base sa mga katiguangan, magpakita daw ni siya pero pinili lamang. Aduna siya nag-ingon nga nagpaila na kini sa mismo nakakita kaniya nga siya si Maria Aba. Usa kahit suraan, punhag ug mistisa nga babayi nga nakasuot og puti ug santop sa kiting nga bestida. Kining bayahana dili kini ordinaryo nga tawo. Gituuhan kini nga usa ka diwata ug tagapagbalantay sa maong langob. Apan kining mga panghitabuang nga pagpahuwam ug pagpakita kaniya, nahunong kay giabusaran sa mga tawo ang iyang maayong buot mahitungod sa mga katawhan. Adunay uban nga dinaiuli ang gamit. Aduna say uban nga iuli man gani. Guba, kuwang, ug anani mga tatsa ug susyo ang mga materyales. Sa kadugayon na saway pupakita o pagpahuwam ni Maria Aba, ning balik ug panglibawt ang balahibo sa mga taga-Bantige sa dihang adunay nalunod nga barkong pinangalang Doña Josefina niadtong ika-24 sa Abril 1986. Pipila lamang ang nakaluwas ni ining aksidente. Daghan kaayong nangamatay ug aduna say mga lawas. Ngangtud karon, wala nahikit eh. Atong higayon na ako, usa lamang ka manindahay sa among barangay. Nilantad og pila ka semana gikan sa panghitabo. Natingala na lamang ako nga adunay mga nangdayo gikan sa nagkalain-laing lugar sama sa Viliaba, Tabango ug Palumpon. Mga unom sila kataw nagpanon bit-bit sab nila ang buwak, kandila, ispat ug uban pang mga kagamitan. Misampit sila sa akong tindahan og nangutana og hain daw dapita agion ang kandunikot. Nagpailasab sila nga sila ang usa sa mga ginikanan ug kaliwat sa mga biktima nga wala nahikit-i sa pag-unlod sa Doña Josefina. Matud pa sa saysay sa usa ka ginikanan nga taga Viliaba, nagsigig padamgo ang ilang anak ug umangkon nga mga babayi nga wala daw kini sila namatay. Kato daw ang ilang nalunuran, kanalto pa dong kandunikot. Sa higayong naunlod ang Doña Josefina, ni padayon ra kini silag subay sa kanal ug sa kinatumyan naabot sila sa kandunikot. Buhi daw sila ug nagpuyo na lamang sa maong langob. Dugang pasasaysay sa ginikanan, kung manulti iyang anak, mura gayud kinig buhi sa damgo. Paminaw nila, wa kini mahilona, maong gituman na lamang nila ang hangyo niini ug duawon nila kung hain man kining lugar nga gipasabot silang anak nga kandunikot. Sa nasayran ko nalang katuyuan, ako silang gituuran ug hain dapit agion ang maong langob. Niini higayuna, grabe ang panglibawt sa akong balahibo
nga nagpaminaw sa saysay sa ginikanan. Dakong kahibulunganon ug nganong nakaantigo sangan sa langob ang duha ka daga nga taga Villaba man sila. Didto sab nako nasayran nga amang langob. Dili kini ordinaryo ug labing taw-an kining lugar. Sa pipila ka tuig ang nilabay, aduna na say nakabisita sa langob nga lumulupyo usab sa Bantigi, sama sa mga opisyalis sa barangay. Kay buot man unta nilang himuon ang lugar nga suroyanan sa mga turista. Gilibot kini nila ang lugar ug nasayran nila nga adunay 7 ka konektadong mga langob. Adunay 3 ka dagko ug 4 ka ginagmay nga mga langob. Sa ikaduha nga langob anay mga lingkuranan, lamesa ug matud pa nila sa laset nga mga bato. Kini lang gituuhan nga mao niyang gipuy-an sa kaniadtong gila nilang diwata. Hangtod karon pipila na lamang ang nasayod nining sugilanon sa kandunikot. Wala man nila higit si Maria Aba, apan nagpabiling misteryoso sulod sa langob ang mga panghitabo pahin sa kaniadtong istorya. Ang misteryosong langob sa kandunikot. Siring paman, itgaba, diri nahalaba. Ini in istorya hintutulo nga magburugto nga ginsalaysay ni Mano Melito Rivera, 45 anyos, taga barangay Kaglawan, Hanbungto, Handolores, Eastern Samar. Para kan Mano Melito, ungod ini nga istorya, nga diri lang alaong himo-himola. Ang tutulo nga magburugto. Han giunahi pa kuno nga panahon, may ada tutulo nga magpurugto nga ginlabog han ira tatay ngadto haguba kay hiya inadiri mag-ataman ha ira. Ang lalaki nga bata in 5 pala ka tuig. Ang nasunod babayi in 3 pala ka tuig nganan pudo naman 2 pala ang edad. Ang tatay hini nga mga bata in nag-inugad hindako nga luho nga tanbukid ngan ngadto ginlabog ang iya mga anak. Kundi waray niya tagbuni kay halarom man ang luho. Niyan naman hanakad tunaan mga bata handako nga luho, may ada nira ginkitan nga balagon. Sugad hit nagkakanap nga sighot, ngan kung tumurok na ini, pwede na ini nira pagsakan ti paigbaw. Samtang nakatlahirahan luho, ang nakakabuhi lahaira inin mga dahon nga natata, ngan anuran naman an ira giniinom. Inabot hirahin 5 ka tuig ngadto. Usa ka adlaw ang suhag nga lalaki inakitaan nga tinurok na gud ang balagon nga pwede na ininira pagsakan. Darahini hiyain nagsagka ti paigbaw nga nan iya 2 paliwat nga bugto in iya binuligan nga makasagka. Han ira na pakasaka, may ada hira kinita nga nag-aaso. Ira ini ginsundan nga aso ngan nahingat to hirahin usa nga balay nga anna ukoy usa nga lagas nga ermitanyo. Nakikaon hira ngadto ngan nabaruan han lagas nga hirain ginlabog han ira kag anak han mga gudti pahira. Niyan naman nagyakanan lagas nga hira na kuno an maistar ngadto han balay kay hiya in lagas na. Kinabuwasan han aga, ang babayi in kini tahin tinubo nga bulkas ngan kamote ngadto han may natad. Iya ini ginataman hasta ira ini pinangaon. Han kapuroy ba hinira nga pwede adto kaunon, ira ini ginpadamo ngan ginataman pa hin maupay. Niyan naman nagkamay ada hin kagutman han bukos nga bungto. May ada ni hingadto haira nga pinalit han ira mga tanom. Pakabalik naman hininiya han bungto in nag-istorya hiya nga may ada ngat hitharayo kundi damo itdo mangadto. Dagmit kay sumat naglarang in usa nga mag-asawa nga masingadto hadto nga lugar. Ini nga mag-asawa indiri maaram nga an ira mga anak na ngayan an naakadto. Hanhingad to nanira, pinakaon hirahan mga bata, kay hirain diri liwat maaram nga in ira adto mga kag-anak. Han nagaharam pang nahira, piniktos o linatos an gatas han eroy, nga nahiliong adtuhan pudo nga bata. Naguraw ang eroy, ngan nga niya pakasering nga
hira an ira mga anak. Nga naliwat na kayakan nga nagtangkod an magurang nga anak nga hira nga laong an ira ginlabog haguba. Niyan naman pakagawasan mag-asawa han balay, binuka ang tuna, ngan hira inagkalayo. Asya na kumbagaan parusa ira han ira ginhimo han ira anak. Ang tulo naman nga kabataan, inabuhi hin maupay, kay hira na ang pinapalitan hinduma han bugos nga bungto. Ang tutulo nga magburog to han Dolores, base sa laysay ni Mano Milito Rivera. Ha mga guti ay nga komunidad, mahibabatian ang magkadurudilain nga mga irestoryahon bahin na tagsa-tagsa nga pagkatawo. Waray sekreto nga diri nagiging hurub-hurub, ngan bisan ano pa kawaso it istorya, kung damo na it nagpapamatuod, kay nagiging matuod ini. Kin-iistorya ini nga susumaton, hindamo nga mga tawo, nga sumulod o nagtrabaho hausa nga guti ay nga eskwelahan ha syudad hit Tacloban. An maaram ini nga panhitabo, nagpasumat-sumat, bahin nanusa ka maestra nga may kintatago nga duwende ha iya classroom. Paglabayan panahon, nahibaruan han mga estudyante nga nagbutang hin mga mulayan hi Ma'am Delia hausa nga lamisa sa pithit kasilyas han classroom ngan diri gin papamulayan ha ira. Pero danay, nakikita nira nga diri na asya ang mga kabutang hini, bisan waray ha ira naglalabot. An kasilyas kay diri liwat nagagamitan ngan permila nakasarado. Bisan et kasi maestro ngan maestra ni Ma'am Delia diri nakakagamit. Ang rason niya hini kay nadiri hiya maglinimpyuhon ng kasilyas. Asya kaurusahon nga permi makikitaan hi Ma'am Delia nga nag-aalog hin tubig, ngan danay ngani nagdadarahin pagkaon ha kasilyas. Bisan kung damo ang napapausa, waray napakiana kan Ma'am Delia bahin ini na iya pinanbubuhat. Hasta nga may nakita ang mga estudyante katapos nira pagbalik ha eskwelahan di kang han ira bakasyon. Nakalasan hira tungod han mga gudti nga tama kintiil hatapo-tapohan ira lamisa. Di kang hadto nasantop nira na ang mga mulayan kay para hinusa ka duwende nga gintatago ni Ma'am Delia ha iya kasilyas. Ini nga ira na diskubrihan kay sumarang ha mga estudyante ngan mga maestro ngan maestra ha eskwelahan. Pero kay tungod usa nga respetado nga tawo hi Ma'am Delia ngan may kahadlok hira nga masina ang duwende, asya irintindihon kung kay ano bisan hapira na katuig niya serbisyo, nagpabilin gudlagihap hi Ma'am Delia hito na classroom. Ha iya pag-inukoy didto, waray liwat may nakakapautod han puno han mangga nga gintutuuhan nga balay gihapon han duwende. Nagpadayon gihapon ang mga panhitabo kundiin nagpapaabat ini. May student teacher nga nagsumat nga nabaliktad kuno ang mabugat nga lingkuran ni Ma'am Delia pag-abri niya han classroom. Bisan han kulop han pagsarado niya hini, kay nakita gud niya nga natadong ang butang. Iginsisiring liwat nga ginsusubad han duwende ang postura han iba nga mga maestra. Kundiin, ginsumat hinpira ka estudyante nga ginsugo hira ni Ma'am Delia pagpalit hin irimnon para ha iya ngan duha nga maestra nga nakadto ha iya classroom. Pero han pag-usyoso, han iba nga mga maestra, pagkatapos mabatian ini, nakita nira nga nag-uusahan lahi Ma'am Delia. Ang duduha na maestra, nagsumatliwat nga waray hira ha eskwelahan hito na mga oras.
Hangat tanan nga sumat, ang pinakamatuod daw nga hurob-hurob na may gintatago nga duwende himamdilya, kay ang pagdara niyahan iapo adlaw-adlaw ha eskwelahan. Ang talinga hini nga bata kay napatais, pariya si talinga hinduwende. Permila nagbiminulay hin nag-uusahan hagawas han classroom kung nagtutot do na himamdilya ini nga bata. Natuod ang mga tawo nga ginlihi ini haduwende nga permi niya hingkakamulay. Umabot ang panahon nga natapos na ang serbisyo ni Ma'am Delia ha pagkamaestra. Haiya liwat pagbayahan eskwelahan, waray na mga urusahon nga panhitabo tungod hini nga ginsusumat nga duwende. Erignom, Barangka, Eristorya, Harampang. Tinuod gud man ang siring nga usa naton nga mga kanta, no? Ang mga waray-waray, permi malipay. Hakada pagkatitirok, manhinyaw-yawhin magturutilain nga istorya. Danay, hiunong hinusa nga para pagpula nga ginkawatan hin manok. Danay liwat, nga to ang istorya hin pagtagakapre. Pero matuod ba kamo nga haluyo hini nga masamok pero marisyo nga pagkatitirok? Posible kihap ngayon makapurot kita hinkinadman. Labi na ton mga eristorya partihan gintikangan hit mga butang. Sugad na la kun kay ano naging tough. Ang tough. Kay ano may monumento hino sa katao masakay hin kabayo ha may crossing. Hino iton. Baton hini nga mga pakiana in parte lahit kinaadman nga nahipaparoan ni Mano Ruben sa isintahon nga residente hantaf Eastern Summer. Hiunong han iya minayuyo nga punto na iya nahiagian ha mga oro istorya, oro erignom, labot lahat ton iya mga nabasahan. Antaf hanhadto. Masisiring nga usaha pinakalagas nga punto han este itong Taft. Kung di damo liwat itong diri na ayon mahitungod siguro hangaran. Kay bag-o kuno pamatian. Pero it diri aramhit kadaman antis maging Taft an Taft. Tubig anay ang tawag hini. Ngan siguro ora nalahin kaguti it maaram hini. Antis ang tubig, kung mabalik kita hintoro talahan panahon, may dalaan ay tinatawag nga tandaya. Waray pa man duduungan hingadapit ang mga Espanyol hadto, may mga rukoy na hinidin hinga lugar, ang mga Indumali kung tawagon han kalagsan. Ngan daras siguro han kaiha-ihaan na han panahon nga naglabay, waray na nahisasalin nga pagpamatuod nga ang ngaran hini nga dako nga islahan una, Tandaya. Hitaas naman para han mga lugar ha este nga bahin han isla. Oo, hadto nga panahon, usala kabugos ang islahan Summer. Waray papagburubabhina ang mga probinsya. Tandaya, asya ini ang tawag. Nasiring himano Ruben, han bata pahiya.
nahinunumdum iton hiyang ngaran. Kay ang nawara, Baba Luis Nera, usa nga kilala nga personalidad hamulupyo. In may da sampan, adto nga ni nga di motor, baluto. Nga era ginagamit paghahakot han era mga humay. Tapos, tandaya adto ang ngaran. Antes niya balyuan nga tuhan ngaran, han iya anak nga babae. Dinaanahan pagdatunghan mga Espanyol, ini nabago siguro. Kay asya liwat ini sumatan kalagsan din Nga pagdatunghan mga Espanyol, nahipausa hirahan tubig din nga lugar. Kay kada pag-uukad nira, may da pisak, may tubig. Nga ang tubig, diri ilahiya basta-basta tubig. Maupay hiya nga klase. Maupay hiya pag-inom. May rasa. Di na nagtikang ang pagtawag han pungtuhing tubig. Ngan tubig nun naman parahan mga mangurukoy. Asya lugod ini it medyo sikat nga istorya. Ang mga sulod ang istoryan kag anak, ha mga bata ni Rayana. Pagbaligyan naman han mga Espanyol, haaton nga duhan mga Amerikano, may naging gobernador civil dinhi nga ang ngaran William Howard Taft. Hadto kasi masingani ka ngani hindi nga partihan summer hahitaas kunuhay. Dita ka maduong hanpung tuhan tubig kay asya man ang pinakasentro han una. Nganhan tiempo Espanyol, duhala nga bungto, hahitaas, an may listahan han kinabuhi. An listahan han mga nagiging Kristiyano kunbaga. Dinhi lahat tubig ngan ha lanang Hal Llorente. Tapos hadto nga panahon, William Howard Taft, asya ng siring kanina, usa nga gobernador civil nga niya naging presidente liwat han Estados Unidos. Kinsisiring nga inagi dinhi nga nahiabutan hin bagyo. Kay naglilibot man adto hiya han isla. Asya naman iton kay maupay makunta hiya makisama. Bisan kun iba ang pagtrato han iba nga mga Amerikano han mga Pilipino, maupay aniya pakisama han mga tubig nun. Salit ang katawuhan para ig-honor ang iyang ngaran, igingaran haiya ang bungtuhan tubig. Amo na iniya nga naging Taft na ang ngaran han bungto. Hasta yan na. Yan usa siguro nga pagkakalkilalan hit bungto. Hiton Taft. Iton usa nga memorial park ha may crossing Taft Eastern Samar. Kundiin may monumento hin usa nga tawo sakay-sakay hin kabayo. Ini nga tawo inwaray iba kundi Governor Juan Sulce. Ang giunahi nga gobernador han Samar. Iton makatatawa lahin kay damo it nangunguros nginaagi iton dida nga dapit kay nahingangan ni ring hera nga iton nga monumento dida. Inhi Senyor Santiago Apostol an patronohan parokya. Kay asya liwat kasi ang sumatan mga kalagsan. Dara siguro nga pareha sera nasa kayin kabayo. Kung di klaro ini nga, asya talaga iton ang ginagamit nga transportasyon hanuna. Lapot la han pagbulig ni Governor Sulci ha pag-ato kontrahan mga pulahan din hiya probinsya. Asya kasi iton pagkakakilalan ng haiya. Di dahil sumikat.
Usa gihap niya nga legacy. Iton cross-country nga kalsada, tikang hataf, ngadto may buray. Hiya iton ang nagpahimo. Sumalakan Mano Ruben, usa ini iya mga hinumduman, kumbaga. Han tiempo hapon naman, nakanhiliwat hataf anera headquarters kunuhay. Dito may tabok harani ha crossing. Damuan oro istoryahan to nga nagkakahadlok ang katawhan haera kay kinpabariga man hera. Ang iba nga pamilya kinahanglan patumago ha mga bukid. Tapos dinugang pa nga may daliwat mga tubig nun nga hera mismo ang nagtratraidor han era mga igkasi nga diretso nasumat or nasumbong kung may nahibabaroan nga tao o pamilya nga nadiri or nakontra han mga Hapon. Asya ini ang gintikangan han pag uro-iriba han apelido han mga tao din hihabong to. Ang Balmes may nagiging Balmas, Sebreros nagiging Sebreeros. Kay hadlok nga matigamnan or may kilalan or mahidakpan han mga Hapon, era ginbabalyuan ang era apelido para makatakas, para mabuhi. Kuno huna-hunaon ini nga at kinirestoryahan, yan na. Dako hiya nga parte hiton kasaysayan hit punkto hantaft. Ngan kaurugan hini nakuha tikang hin mga simple nga pagkaurusa, pagkatirero, pag-irestorya, ngan pagrisyo han katawhan. Oo, guti na lait ni babaro ngan na hinunumdumhit mga detalye. Pero makalilipay nga bisan kun madagmit nga nagbabago it kalibutan. May nahibibilin laghap nga tirigamnan han naglabay. Makalilipay nga hasta may mga tao nga andang pumuruko mag-istorya ngan mamati hini nga mga istorya ngan hasta may tuba ngan sumsuman nga paghaharampangan buhi ittaft. Kini nga atong sugilanon kay mahitungod sa usa ka lungsod sa Bisayang dapit sa Leyte, ang Tabango. Ang lungsod sa Tabango anaa mahimutang sa ikatulo nga distrito sa maong probinsya ug sinugbuanong Binisaya o Cebuano ang pinulungan sa mga tawo dinhi. Nailhan ang maong lungsod sa bansag nga lungsod sa mga matinabangon. Kumikan kay ang pangalan ni ini kay nagagikan sa pulong nga tabang. Pero unsay istorya likod sa pagkahimugso sa maong pangalan. Kini matubag sa usa ka sugilanon nga gikan pa sa panahon sa mga Katsila ug nagpabilin nga anaa sa mga dila sa mga katigulangan. Kining maong storya nga angay lamang mahibaluan ug mapaambit sa kabataan ug sa sumusunod pa nga mga henerasyon. Kini ang atong sugilanon nga ginauluhang ang alamat sa Tabango. Kaniadto sa panahon pa sa mga Katsila o mga Espanyol, ang Tabango usa lamang kagamay nga baryo. Kini ginatawag nga Baryo Tandaya. Ang unang mga lumulupyo dinhi nagagikan pa sa isla sa Sugbo ug Bohol. Halos tanan nga lumulupyo dinhi nagpuyo duol sa baybayon ug panagat ang panginabuhi nila. Pero aduna usab mga nagpuyo
sa may bungtod, kung diin pag umagihapon usab ang ilahang panginabuhi didto. Nagsugod kini nga sugilanon sa usa ka ordinaryo nga adlaw lamang. Ang mga kalalakin-an ngadto sa baybayon kay padulong na managat, samtang ang ilahang asawa nagaampo para sa ilahang hapsay nga pagpanagat sa lawod. Ang mga tawo usab sa bungtod padulong na mag-uma, magtanom o uban pa. O wala lang nila damha nga sa katong moong adlaw mismo adunay parte sa ilahang lugar ang mausab, sama nga mausab ang dagan sa ilang pamuyo. Ning maong sugilanon atong mailhan ang usa ka importanteng lalaki sa istorya. Usa siya ka mananakop og alimango sa ilahang dapit, kay ang ilahang lugar na palibutan man og limaw. Bantugan kining tawhana nga haniti manakop. Pero tihang higayuna mismo sa iyang pagpanakop, bisan sa iyang kahaniti. Kalit nga anaay ning paak sa iyahang tudlo. Usa kadako nga alimango ang dawdali nga nipahit sa iyahang tuo nga kamot. Samtang nahitabo kining maong aksidente, adunay duha ka sundalong katsila nga nagsusi-susi sa lugar. Apan taod-taod na sila sa maong dapit, wala gayud sila masayod sa pangalan ni ini, kay tungod lagi, lahi ang pinulungan sa mga lumulupyo. Pinulungan nga dili gayud nila masabtan. Nangutana ang usa ka sundalo sa iyang kauban kung kahibalo ba siya. Apan, wala usab kini alamag. Balikan nato ang bidang lalaki nga napaakan og dako nga alimango. Puwerte nga hilak sa lalaki. Dala na usab sa kadali sa mga panghitabo. O kay wala gayud niya damha ang nahitabo kaniya. Sa iyahang pag-agungoy, wala siya laing nasampit o naduulan. Pero sa dihang nakitaan sa lalaki nga naay tawo sa duol, nisinggit kini, "Tabangay ko ninyo! Tabang mo! Tabang mo!" Ang nabatian lamang sa mga sundalong katsila kay, "Tabango!" Tabango. Matud pa sa usa, nga nagtuin tawon, nga mao kato ang tubag sa ilahang pangutana. Og, tabango gayud ang gisugilon sa duha ka katsila sa ilahang labaw-labaw, nga mao ang pangalan sa maong dapit. Sukad ni adto, nailhan na sa kadaghanan ang tandaya nga tabango. Og tungod ni ini nga sugilanon, wala na usaba ang bag-o niyang pangalan, sa higayong nahimong sakop ang baryo Tabango sa lungsod sa San Isidro, ang tapad nga lungsod ni ini. Wala gihapon utruha ang maong pangalan, sa dihang opisyal na nga nahimong munisipalidad ang lugar ni adtong tuig 1948. Og mao kato ang mubong sugilanon kung diin nakuha ang pangalan nga Tabango. Nakuha na ako nin nga istorya ti kang nakon lolo, Franklin Abando Colsito, 80 anyos, ug nahibatian niya ini nga susumaton ti kang iya tatay, ug iya mga bata, aniya pagtubo didihini nga bungto. Kung ti kang katakloban, makita ka na didahin duduha nga bukid. Ansyahan, inapusong guti, nganan inapusong dako. Pagdiretsyon ni mga tutulosa, makita kagyapon nin mga salog. Amon sinisiring na salog han ladaan, ngan hinan salog han pamalbagan.
Ngan kun magdiretso ka pa ti kadto na dulag. Anutlanan di dan dulag nga nan Tolosa, ada di dain kabugkiran. Dini nagugat naton istorya, han katinikangan han bungto han Tolosa. Sumalahan kadaan nga mga katawhan. An susumaton bahin ng Tolosa. Sumalahan ere istorya, uray pa hiningaran hadto ini nga Tolosa. Anagukoy mga tribo, nga ginpapangunahan hin mga higante. Ang tutulo nga mga tribo, amon tribo ni Daginot, nga naukoy didihan ligid han sinisiring nga bukid laberanan, harania dulag. Itos to sanay naman naukoy dida entrada nga bukid, ang bukid inapusong. Anan ikatulo, amoy bangkaw, didihan tribo nga tinatawag bagupanay. Ginsusumatan kita nga ini nga mga tribo, di rin ni magsarangkay, kundi an era mga dato mag-isog nga mga tao, hidaginot, usang adlaw, pinmuro tin dako-dakuan hinduro nga bato, katapos iya ginlabay, ngadtuhan tribo ni Tostosanay, hapaguntog kini nga bato, halaro man dulot, hini, nga an kahalarom nakahimo hin sinisiring yan nga salog han ladan. Nasinay Tostosanay, han nabuhat nga maraot nga daha iya tribo, sanglit Tostosanay nagpurot liwatin durdak nga bato, iginlabay iniliwat niya ngadto inukyan ni Daginot. Ini nga iginlabay ni Tostosanay ngadto akan Daginot, nahulog nga daharani didahiton mga kabugkiran han laberanan. Tungod kay halarong manandulot nga dahan tuna, nakapurmo yan tinatawag na yan nga salog han pamalbagan. Tungod kay nagsisinay manera, Daginot pumurot na liwatin usang bato, ngan iya iginlabay, nga nahingadto han tribo ni Bangkaw. Ibangkaw han pagbulos, kinmuha liwat adton iya bangkaw, ngan iya iginlabog ngadto hakan Daginot. Nag-agi ito ng mga baryo yan na hitmalbog, kiraan ngan han kapangihan. Ito nga bangkaw, masyado yung kalarom ang dulot, sanglit na porma ang tinatawag na salog han kabuyuan. Hapaglabay ang panahon, kada tribo in kumita nga diri maupain era pagi dumot-dumot. Sanglit nagkasarabot era, nga diri hira kinahanglan mag-aragway. Ang mga mayoran tribo, nagsarabot base maging upay adton era mga tao. Tungod kay tutuluman hera, ang tribo ni Tostosanay, ang tribo ni Daginot, ug ang tribo ni Bangkaw, ang tulo nga magkorontra, nagkaurusa. Sanglit ang igingaran nirahan era na dako nga lugar, Tolosa. Karuyag sigmon, ang tulo naging usa. Ini nga mga tribo nagundangan era mga aragway na nagukoy hinmurayaw habungto han Tolosa. Ini nga istorya bahin ng katinkangan han Tolosa ang gimpasapasan mga idaran ngadtuhan era mga anak, inkalakipan mga susmato ng Leyte ug Samar, sugad man han mga kinadatuig nga publikasyon ang pagselebrar han kapistahan han bungto. Natuod ka ba nga hadton una nga mga panahon, diwata ito nagdudumara ha aton? Basiya susumaton ni Nanay Cecilia Soria, usa nga 78 nga residente han tarang ng Samar, itong tinikangan daw han iya minayoyo nga barangay, inagtikang hatutulo nga diwata. Hanwara pa ulpot ang mga Kastila ha Pilipinas, ang mga diwata pa ang nagdudumara ha mga isla. Ang mga diwata nga may kalugaringon nga hinadian nga ira urukyan. Hadiri mahinauran nga rason nagkamay-ada aragway in mga diwata. Ang iba nga diwata nagihingyap na han mga butang nga diri angay han ira baraan nga kinabuhi. Natunga ang ira kahadian haduha. Mga buutan ngan mga maglabad. Nagkamay-ada ang duha nga grupo hin aragway kundiin na perdi adton mga diwata nga may maraot nga hingyap ha katawhan. Katapos ang ira aragway, ang mga maglabad nga diwata intumakas ngan kumadto hatuna nga nakiupod ha tawo. Ang kambatutay usa nga lugar nga damo ang naukoy nga mga muros. Ang mga muros ang mga tawo nga nagaaro han giya hin maupay nga kinabuhi ha mga diwata.
hiraan mga tawo nga naugop nga natuo ha mga buutan nga diwata. Pero han kay baruhan mga muros nga nagkamay-ada aragway an mga diwata haira kahadian, nabara kahira nga bangin usaan kang batutay han lugar nga atakihon han mga maglabad nga diwata nga tumakas san aragway. Para proteksyonan ang kambatutay, may datulo nga diwata tikang hamaupay nga higayon ang ginsugo nga magbantay habog-os nga kambatutay. Hivieho, Nuevo, ngan Hiarmija. Hiraan ginsugo nga magbantay han lugar han mga Moros. Ira gintunga-tunga ang lugar han kambatutay para madali nira mabantayan. Nagpakatawo liwat hira nga nakiupod ha mga tawo para dire hira mahalata han mga mortal. Pero hini nga ira pagpapakatawo, gintagan hira usa nga kondisyon han ira gamhanan nga hadi, nga bisan ano it mahinabo, dire hira pwede mahigugma han mga mortal ug ikasi diwata. Hiarmija usa nga mahusay nga diwata nga nagpakatawo. Haiya lugar nga ginukyan, may dahiya nakilala nga gwapo ug buutan nga ulitawuhi, anyaran Tarde. Hiya ang nagbulig kan Armija nga magkamay-ada urukyan. Kada adlaw nagtitiakan kahoy hitarde nga nagdadara pagkaon para kan Armija. Iya liwat gimbabantayan ang balay ni Armija kun gabi, bangin may dasumaka samtang nakaturog ang daraga nga diwata. Nahibaro Hivieho nga Nuevo han kamutangan ni Armija. Ira ginsumat hi Armija ha ira gamhanan nga hadi. Nag-isug ang gamhanan nga hadi han sumat ni Vieho nga Nuevo. Gintagan hi Armija usa nga babala nga pag iya piliun nga makipagrelasyon kan Tarde, ira kukuhaon ngan papatayon an ulitawo. Tungod kay buutan ngan matatapuran ni Tarde, waray kapugni ni Armija iya kalugaringon nga mahigugma hagwapo nga ulitawo. Usa ka adlaw, nagtitiak han sungo hitarde para kan Armija. Gimbutlaw hiya nga nagdesisyon nga pumahuway ha ilarom han puno. Waray hiya sa rabutan nga nahingaturog hiya. Humarani hi Armija para unta pukawon hitarde para kumaon han paningudto. Darahan kagwapo han nakaturog nga ulitawo, ginharukan hiya ni Armija. Nahimangno hitarde nga nag-amin hiya han iya liwat gugma kan Armija. Nag-upod ang duha nga naging mag-asawa. Han kahibaro naman han ira gamhanan nga hadi hitungod hini, iya ginsugo hi Vieho nga Nuevo nga kuwaon hitarde ngan iharayo kan Armija. Ira ginsugot an hadi. Ginhulat nira ang pagkaturog han mag-asawa. Han ira naging kukuha hitarde, nahimangno hiya ngan umato ha ira. Nagkamay ada armasay ang mga diwata ngan hitarde. Han ira armasay ira napatay hitarde. Nahimangno hi Armija ngan pumarak han makusog samtang nagtitinuok. Luminog nga nag-uran han makusog ha kambatutay. Nag-iha ang linog o ganuuran. Napansin nala ni Vieho nga Nuevo nga ang lugar nga gimbabantayan ni Armija nagtitika unlod. Nag-iha pa anuuran hasta nga waray na mahikitan nga tuna ha lugar nga gimbabantayan ni Armija. Naging haluag nala nga dagat ang lugar nga gimbabantayan ni Armija. Haya na nga panahon, ang lugar nga gimbabantayan ni Armija naging Kambatutay Bay. Ang lugar naman nga gimbabantayan ni Viejo gintawag nga Kambatutay Viejo. Ang lugar naman ni Nuevo gintawag nga Kambatutay Nuevo. Ha mga istoryahan mga tawo nga harani ha Kambatutay, pag nauran daw nakakakitahira babayi nga nagtitinangis sa Kambatutay Bay. An ira gimpipinsar asya inihi Armija nga hastaya na nagtitinangis han kabido han pagkawara han iya gugma.
Ini an alamat hankam batutay. Ini nga susumaton, mahiunong han kaagi, han bungto han MacArthur. An MacArthur, in usa nga munisipyo, han probinsya han Leyte, nga may ada 31 nga mga baryo. Igsasaysay kung ano ang gintikangan nga nahimo ini nga bungto. Ngan kundi intikang ang ngaran na MacArthur. Ginistorya ini ang usa nga mulupyo han bungto. Nga iya na hinumduman tikang han iya apoy. Ang nanay han iya nanay. Usahiya nga magtirinda nga 55 ang pangidaro. Ang tinikangan han MacArthur. Anyakan han akon apoy, hadtong una nga panahon, may da magtiayon nga nagpipinanmiling makakaon ngan mauukyan. Han ira pag pinanmiling, tigdalahira nakakitahing tanom. Nahipausa ang magtiayon, kay pakakita pala hadtong nira. An kurtihan tanom, kay bagat impatong, pero mas guti ay manipis ngan guruguti ang rabong han mga dahon. Diri hira maaram kung ano ito nga klase ng patong o kung patong bagod ito, kay waray man gud ibang nga tawo nga pwede nira pakianhan. Ang nahunahunaan han magtiayon, ininhatag adayton haira han Ginoo. Hinungdan han ira matimos nga paghigugma ha usat-usa. Amo, nga gingaranan nira na bagakay ang tanong. Ginsubad, haira mga ngaran, nga bagat ngan kayan. Hibagat ngan kayan, nag-ayad hinbalay, pinaagi hini ng mga bagakay. Pagtikaiha, ira nagihap iniging gamit, hapaghimo kalayo, hapangisda, hahagna kung nagtatanong, o kung ano-ano pa nga makakabulig han irapan adlaw-adlaw nga panginabuhi. Damo na mga tawo ang nakasabot parte hini nga bagakay. Sanglit damo ang nandayo ngan umukoy didto hiton na lugar. Nga kaihaan ira naging tawag nga sityo bagakay. Kung nagkakamayadahira selebrasyon o karisyo, ang tanom nga bagakay ira gingagamit nga instrumento paghimo hintukar. Ang magtiayon nga hibagat ngan kayan, malipayon nga ang mga tawo nakakarawat hindamo nga grasya pinaagi han bagakay nga para haira hatag han Ginoo. Naglabay ang mga tuig, ginsakop ang lugar hin mga dayo tikang haibang nga naso. Ira ginbalyuan ang sityo bagakay hin Tarragona. Usa nga Espanyol na pade ang nagbalyo hini nangaran. Ngan iya iniging base han lugar na iya tinubuan sa Espanya. Pagduong han mga Amerikano, ang Tarragona nga munisipyo, ingin balyuan hingaran na MacArthur. Pagpasidunggan kan General Douglas MacArthur nga bumisita han lugar. Hasta pagkayana, gindadara lagi hapan bungto ang ngaran na MacArthur. Andam na ba ang nga tanan? Kay kun oo, kada
Upod kamo haakon pagdandan, handalan ti pabalik ha tiyempo han mga Espanyol nga konkistador ha Pilipinas. Ini nga istorya in mahitungod kun paunan o ginngaranan an usa nga baryo ha Dagami, Leyte. Base ha sumat ngan mga pulong ni Nanay Lourdes, 63 anyos nga residente han ginaron na Dagami, Leyte. Ini an kaagi han ngaran nga ginarona. Han una nga panahon, ha probinsya han Leyte, kaluwahes la ang dalan han transportasyon. Ini an usa nga sarakayan nga kinahanglan hin kabayo o karabaw para umandar. Amo gyapini ang gamit han mga Espanyol pag-agi han mga tulay han bungto para han ira misyon nga igpasamuak an ira relihiyon, an pagka-Kristyanos. Hakada oras nga biyahe, an kabayo o karabaw in kinahanglan pumahuway. May dausa nga baryo habot nga han bungto han Dagami ngan Burawin nga ginhimo na stasyon para han mga hayop nga kinahanglan pumahuway. Ini in gingangaranan nga baryo Lunayan. Hadto an baryo Lunayan in parte han bungto han Burawin. Pero nagkaada hinguti ay nga diri pagkairintindihay an bungto han Dagami parte han kustudiya han baryo. An mga opisyal han munisipyo han Dagami in nagkatitirok ngan nakigriwa nga an baryo Lunayan in sakop pa han ira tulay. Tungod hini, an munisipyo han Dagami in nakipagsabot han munisipyo han Burawin nga an baryo Lunayan in parte pa talaga han ira bungto. Tikang han naging opisyal nga parte han Dagami an nasabi nga baryo, ini in ginbalyuan hingaran. Tikang halunayan nahimo nga ginarona, nga kun babasahon hinhinay-hinay in nagiging gin-aro na. Yana, an barangay Ginarona in usa nga pahanumdum han ginkasarabutan na ini nga baryo in parte han Dagami. Ini an kaagi han ngaran nga Ginarona. Hakapapaso ba naman yan nahit kalibutan? Nahingyap ka bagihap nga makakarigo hakahagkot hansalog? Ini ang susumaton mahiunong hansalog han kilot nga makikitan habungto han Dagami, Leyte. Di rin na urusahon hausa nga dagaminon kung pagbantugan ka nga sistuhon. Hakadamo ba naman hit mga salog, ngan sapa, dugang pait pirmi pagbinaha, kung nauranhin makusog. Bisan ano pa nga paghinirot, dirigod natatakasan. Asya tikaiha, adto, ansisto, nahimo nala nga intremis han mga taga-Dagami. Anhadi, baga tutulo adto hira nga bantog na salog. Amo ini an panda, kilot, ngan sawahon. Hini nga tulo, an salog han kilot na himo nga karagtuan. Didto nagkakatitirok nga nagkakarisyo ang katawhan. Kada Domingo, upod hira nanay, tatay, apoy, ngan akon kabugtuan,
Masakay kami hinhabal-habal, pakadto hakilot. May hindaran na hintag urusa nga galon hintuba, pati na sumsuman. Makita ka na lahit im mga kasangkayan, ngan kapaturan, adto may hinlurup ngan may hinambak, tikang hangkahataas nga tulay, nakahoy nga amo na konektar han poblasyon ngan barangay han San Benito. Sumat pa han akon mga apoy. May hintungod han sulog hit tubig, karikuhan han dagami natad-an. Magkadurudilain ng mga paninda, nahimuan hinpaagi nga mabaligya. Amo ang salughan kilot ang naghatag hinpakabuhi, ha mga parag-uma, parangisda, ngan parag-utan, han bungto, han dagami. Inmabot ini hinpira katuig, padayon ang pag-uswag, han bungto, han dagami, tungod hini ng mga aktibidades. Hapag kadimalas, ang tulay nga igintindog, naruba, tungod na han pirmi pagbinaha. Agi liwat han tinatawag han mga kalagsan niya na nga bagyo han Biyernes Santo. Tungod hini nga panhitabo, waray nakabalik ang tulay, nga amo ang nagtikang hantanan-tanan. Yana, ang salughan kilot na hadi natatampisawan, dinagod nakakariguan. Ang hadi nga salughan kilot, puno hinkaisdaan, yana puros na kasiutan. Ang kilot na hadi testigo, han pagdako, han mga dagaminon, yana hininumduman nala. Natuod ba kamo nga usahay may mga higante nga mangurukoy ha islahan samar? Pamati kita han usa nga susumaton nga kinolekta tikang hapipira nga residente nga inukoy ha Villarreal samar hasulod den pira ka dekada. Bago umulputon mga Kastila ang mga mangurukoy ha Villa, usa nga munisipyo yanahan samar kay mga Pagano ug mga Moro. Ang Villarreal inin usa nga bungto nga nahihimutang habaybayon han isla, harayo hasyahan nga kakalsadahan. Han inabutan mga Kastila ha bungto, iginpakilala ang Kristyanismo ha mga lokal, nga usahay mga Pagano ug mga Moro. Hapareho nga panahon, iginbunyagan ini nga mga tawo, subay han tinutuuran han mga Kastila. Pagkatapos han pira ka tuig, ginhimo nga bisitadora ug utiay nga parokya ini nga bungto. Komo usa na nga parokya, kapot han mga manarokop nga Espanyol, sugad man liwat ha iba nga bungto. Permi ang pag-atake ha Villarreal han mga taga-iba nga isla. Ini nga mga tawo, tinatawag han residente nga mga Moros. Ini nga mga Moros, nalikay ha pagkasakop, pinaagi ha pagsunog, o pagkawat han mga butang nga gintatag-iya han mga taga-bungto. Sugad man, tungod hini nga kuro kadilaing nga pag-atake, igintindog ang madakmol nga pader palibot han bungto, basi mapugnan ang pagsulod hini nga mga katawhan. Pero diri pa ini sadang nga panalipdan. Nangangalimbasog laghihap in nga mga nitibo hapagi kasakob. Habot nga hini nga bungto, natindog ang syahan nga simbahan han Villarreal.
Ini nga simbahan, kaya ada hakabungturan. Sanglit man, nalabaw ini hatanan, ug kinikita dayon han mga tiarabot nga nagpakabaluto. Tungod nga harayo ang kakalsadahan hini nga bungto, nakakasulod lahad to in nga mga dayo pinaagi ha pagbiyahe kadagatan. San o umulpot ha Villa, makikita an usa nga guti nga isla, haging nga ngaranan nga Kindot. Ini nga isla asya an hinumduman nga harani na ang sinisiring nga bungto. Usa ka adlaw, nahilingan mga residente han Villarreal nga may tiarabot nga mga nagpakabaluto nga naaada na hakindot. Ininging kikilala nera nga mga moros ug mga pirata. Kaupodan kahadlok ha posible mahinabo. Tigda an ira pahiusa nga diri na padayon in nga mga baluto ha pagsulod ha poblasyon. Lumabay na laan pira nga pangalimbasog nga makasulod. Diri lagihap nakakapadayon in nga mga dayo. Tub-tub gud lahira hakindot. Naatras, nabalik. Dugang nahipausa ang mga residente han Villarreal kun kay ano. Dugang ang mga pakiana. Inabot na la ang takna nga nakabati ang mga mangurukoy hin nga bungto han rason haloyo hin nga pag-atras. Subay ha istorya ha iraging kikilala nga mga moros na atras hira tungod nga may kinikita hira ha igbaw han simbahan nga natindog kakabungturan. Ano man daw liwat ini nga ira kinikita nga duro an ira kahadlok. Sumala ha istorya, may usa nga babayi, hataas, higante, nga natindog haigbaw hin nga simbahan. Ini nga babayi, naatubang hakadagatan, sulot an hinganiban nga maingat, ug kapot an espada nga mahayag. Hinadlok an mga moros, diri tungod ha kaitaas hin nga babayi, kundi tungod ha sobra kasilaw han iya espada. Ini nga babayi, diri kinikita han mga mangrukoy han bungto. Hiya, in kinikita la han mga may magraot nga panuyo. Waray nakilala hini nga babayi, waray nakakita hin iya nawong. Kundi gikilala hiya nga hero sa Delima han mga parokyano, subay han ira pagtuo. Diri man ini nga babayi kinikita han mga mangurukoy ha Villa, klaro para haira an iya pag-ugop hamulupyo na poblasyon. Subay ha istorya, tungod ha iya, in nga taas nga babayi nga may kapot nga espada, inatras an ira kinikita nga kalaban, inatras ang mga moros. Kani nga kalibutan, nabalot ra gihapon og mga misteryo. Sa tibuok munisipalidad sa Hinundayan, ang Adaro Clan ang naay panulundon tungod sa milagrusa nga taparan nga nakuha pa kadtong 18 nga siglo. Mauni ang susumaton sa Birhen del Remedios sa Barangay Ambaw. Ginistorya ni Lucila Lagumbay, gikan sa Hinundayan, Southern Leyte. Nagsugod ini sa usa ka mangingisda gikan sa Adaro Clan na nakakita og kahoy nga naglutaw-lutaw sa kadagatan. An sa sinugdanan ana nga birhen, usa ka matiadyon sa Adaro ang ilang panginabuhi mangisda. Sa didto nas dagat, kay nangisda man lagi, nagsaka dyan si Dia. Nakita ni Dia nga
namay usa ka taparan. Nakita niya nga muduol man ang taparan sa sakadyan gajud. Mautong ija na pong ibalik og labog ang kanang taparan. Natingaman ag mangingisda nga ngano mang magbalik-balik man nagtaparan nganha sa ijang sakadyan. Sige ni jang itsa muduol gihapon ag taparan. Mauto nga ag ijang gihimo, ija na lamang giarsa. Gikuha ni jag taparan sa dagat, gibutang sa ijang sakadyan. Pag uli na niya, ija na lamang pong gibutang ag taparan ditos kanang suok sa ilang bahay. Wa man si jay labot kay wa man si jay nakitaan. Murarag ordinaryo nga kahoy. Unya, pagkatug niya, nagdamgo ag nangisda nga milagrosa kuno ag giingon nga taparan. Pagmata niya nga nakakita siya nga napurma naman nagtaparan sa imahe sa birhen. Inigtanaw sa taparan, murag makita niya ang taparan nga puro tad. Unya, na siya makita nga gamay kaadyo nga imahe sa birhen. Niabot og pila ka buwan. Naa na may imahe sa birhen. Murag nag-anam-anam nga nahimo ang imahe. Ug kahinay-hinay pud siya sa pagdako. Pag abot sa pila ka tuig, napurma na agnawong sa birhen. Why nagpurma adto? Nakit-an ra nila nga makit-an na agnawong sa birhen. Pero aglikod ug ilang tan-awon, taparan naman gihapon. Taparan ra kajud. Kipangtatara na, daghanay karas-karas. Maunang sa kadugay-dugay na taparan, nahimuan na si og kapilya. Ug mulantaw ta pagkakaron, ang taparan nakita na gadyud nga murag klaro na kaadyong birhen. Nahapit na gani kuno kanang ijang imahe ana muluwak sa taparan. Unja, dako na kaadyo ag pagkadetalyado sa taparan. Maunang agkaron, daghan ng mga tawo nga muanha. Maghatag sila og mga halad. Labi na kanang ugmang larga na sila. Sampiton gajud na nilang birhen sa Remedios kay nagtuo man sila nga milagrosa gajud ag nigawas sa imahe. Muingon ni sila nga, tabangi mi mahal na birhen sa kini nga among maagian karon nga way mahitabo nga aksidente. Maunang iniguli nila ug asa sila padung. Muanha gajud sila. Maghatag ni sila mga halad. Manghatag labi na og kwarta nga karon gigamit kay nahimo unja nabuo na gajud ang kapilya. Karon ang nagpuli-puli sa pagbantay sa imahe kay ang pamilya take two. Karon ang nagpuli-puli sa pagbantay sa imahe kay ang pamilya ra gajud gihapon sa adaro. Dili ni nila ikahatag sa lain. Ag mga henerasyon ra na sa mga adaro kay sila may nakakita. Ug sila man po'y nakakita nga milagrosa ag mao nga birhen. Mao ini ang istorya sa milagrosang taparan nga naay imahe sa Birhen del Remedios sa Barangay Ambaw sa munisipalidad sa Hinundayan. Uhusahon di ba, kung mayada tubig, nga umawas ti kang hatungkod ang usa nga tawo.
pero hagamay nga islahan biliran, gintutuuhan nga nahinabo ini hatun una nga panahon. Kung bibisitahon niyo ang barangay Hugpa ha munisipalidad ng Biliran, makikitaan niyo nga ini nga tubig nga kuno nakauliin mga balatian, padayon gihapon nga naawas hangtod yana. Usala ay nihan mga ginbuhat ni Padre Gaspar ha Biliran. Tara, sa butunta ang iba pa niya nga mga kaagi, dinihini nga susumaton nga ginistorya ni Jose P. Padoga, usa nga mulupyo han barangay Magbangon, Kabukgayan, Biliran. Han una nga panahon, mayada barangay ha islahan Biliran nga ginsisinulong han mga pulahan, usa nga grupo han mga bandido. Para mabantayan ang mga tiarabot nga pulahan, nagtukod ang mga mulupyo hinkuta o lantawan, nga ginpapatingog ang bagtingan para maalerto ang mga tawo hanti arabot nga kataragman. Handinan sumulong na ang mga bandido, makusog nga ginpatingog ang bantay hankuta ang bagtingan. Hapangungunahan padi han barangay nga Padre Gaspar, nang bakwit ang mga tawo pasaka habukid. Samtang hira na dalagan, ginlili na natgyapon hirahan mga pulahan. Bisan adto na hira tunga-tungahan bukid, ada lagi hapon ng mga bandido ha ira likod. Ang ginbuhatan padi nga nan iya mga tawo, kay nanggabot hirahin damo nga kamote. Ginlikit ini ngan ginpanligid nga duha ubos, kundi inakadto ang mga pulahan. Pagkakitaalaan mga bandido hini, nan nga tras hiradayon, kay bagadawhin mga bato ang ginpakalidi nga mga kamote. Tikang hagto, waray na ini nga mga moro magpadayon panlanat han mga mulupyo, nga nanmalik nala han ira gintikangan. Hira Padre Gaspar nga nan iya katawan, padayon nga inmukoy habukid, hindamo nga katuigan. Pero, nan problema hira, kung hain nira makuha ang tubig nga irem nun, ngan gagamiton para iba pa nira nga panginahanglanon. Kay, limitado man la ang tubig nga bukid. Hangtod, ginhangyo nira ang padi nga tagaan nira ang tubig. Ginkuha ni Padre Gaspar niya tungkod, ngan ginbungkol ang tuna ang bukid. Pagtusok niya ang tungkod, tigda umawas ang tubig. Nalipay ang mga tawo hini nga iragin tawag nga milagro. Hastaya na, padayon lagi hapon ang pag-awas ang tubig dito ha bukid. Damo nga tawo ang nakadto hini nga lugar nga nagdadarahan surudlan, kagintutuuhan nga ini nga tubig dire laerem nun, kundi nakatambal gihapon hin mga sakit. Sulodhan mga tuig nga unmukoy hira ha bukid. Nagtanom ang padi hintulong nga kahoy. Nagtugon ang padi nga dire gud utdon nga patayon ang mga kahoy. Labi na gud ang adahabot nga hito nga tulo. Kun kay ano, muraya magsumat. Hanahaw-nahaw nahan padi nga biyaan ang bukid. Ginhangyo gihapon niya ang mga tawo nga bayaan na ang lugar. Sumugot naman hira. Nanlusad ang padi nga nang katawhan ha bukid, ngan umagi hira hinmadakmul nga kabantian o kagurangan. Han pag-agi nira ha madakpul nga kasagbutan, gingaranan han padi adto nga lugar hin Buro Biliran. Nagpadayon paglusad ang mga tawo, hangtod umabot hira hinusa nga barangay, ngayon na gintatawag na nga karay-karay. Inmabot gihapon hira hausa nga baybayon hini nga bungto, ngan sumakay hindalamas o bangka nga waray katig. Ginagian nira ano sa nga bungto nga gintawag nga Bagasumbol, yana Naval Biliran. Nagpadayon hira pagpalawod, hangtod umabot hira hausa liwat nga bungto, ngayon na gintatawag na nga Almeria. Habaybayon han Almeria,
nakigbulag ang padi han iya mga kaupod. Ginsigngan ini niya hira nga didto na lahira kutob ngan kinahanglan na nira magbulag. Ginpabalik han padi ang katawhan ha bukid kundi inhirain mukoy han ginlikayan nira ang mga pulahan. Gintugon liwat niya han maupay ang mga tawo nga diri gud kalimtan nan iya ngaran panahon hin kataragman o kakorian ha isla. Kay siring pamaniya ang biliran bagalahin hungot nga nalutaw ha dagat. Ginugsok han padian iya tungkod ngan ginbutangan iya kalo bawbaw hini ngan dayon na tumalikod. Inmuli ang mga tawo balik ha ira Pinoyan nga bukid nga hinumduman nira ang gingaran han padi adto nga lugar. Buro Biliran. Amo ini ang tinikangan han ngaran han Biliran. Amo adto ang mga kaagi ni Padre Gaspar ha Biliran. Ini base ha istorya ni Jose P. Padoga. Susumaton mainly intends to highlight and promote the oral and literary traditions of the region and instill in the audience an appreciation for them through the telling and retelling of local stories that continue to stay in our consciousness, influence our practices, and thus form and transform our identity and culture. As we continue to tell these stories, we persist to make sense of individual and collective realities. Until the next storytelling session, damo nga salamat ngan maupay nga kulop na iyong tanan.